Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Guys, erġajna l-ura episode ieħor Bajt u Bacon! Kif naħsdu? Għaw, l-lum l-spoon vera dannat malla, L-lum vera jajlu jidej wahdu ek, vera, ma nafx. La marf, wastjad kif ħatlet kwarti mill-iskina. Għadax pakket għandu għasja. Borza dik, Mbatem zoċ nisa, u jgħu tebek. Ejja. Laja u Sara u Marv petlet patruni ilhom jifollow jawna jeduna sosten tagħhom minn żmien, nibdew nġibu l-patruni hawnhekk biex janawna. Thank you very much ta' kollox, guys. Sincerely, ġifieri, big time. Nibdew b'sponsors ma l-ewwel qabel ma nintroduċu l-guest tagħna. Nirringrazzjaw l-Sotto Zero li bħassoltu dqaw illum ġaltom vera jidher. Las l-aħħar sekonda. Il-bieraħ fis-sija ta' billej battilhom bis-sejja ta' kont qed fuq id-dajsa u qedtilhom qed ħanibatilhom għax letteralment insejt ġifieri ngħidilhom lillum ħanirrekordjaw. So jieħdu ħsiebna illum għandu l-bisko fara il-mistied. Ma jistax jiġi għalissa, żomm għadu ma ġex. Laqas li ħadkun surprise. Sa' wiċċu daqsala fuq tamnej l-imma insomma. Ringrazzjaw lejtu Zet Electronics illum għandna new toy. Very true. Anki jiena. Għandna wieħed kull wieħed hekk ara hekk bażjati. Għaxena qabel tal-air conditioning ukoll joħsibu t-tek kollha qabel xiex. Kont nuża laptop li mhux suppost kelli nużah fuq ix-show. U kont ġejt fix-xita li ġifieri issa tawna il-Lenovo's. Xinu ma daw? Yoga, fucking top. Fucking ma taqbilx manos. Yoga. DK's Factory għal custom phone cases għanna l-online intimates għal toys tal-adulti. 5 points growing, anything you want regarding growing ficuses u special trees u dal-affarijiet 18 plus. The elite.mt proprietajiet emmek tu għom daqqatajn, very, very cool, very professional. It's one of our newest entries fil-sponsor listana u l-Fire and Fork illi u koll jissapporti għawna fil-podcast tagħna u ħadna il-patrons tagħna mħallna jekla laħam d-balls. Kem bassejt laħda zgudak il-protein kollu. But yes, u nirringrazzjaw l-sħebna illi ġimanaw il-Dan ix-xwire! Stenna, ħanajdilkom ħatkun edukati, ok? Jiena madnix Dan Xwire. Jiena issa il-pastor Morden Ganxe. Morden Ganxe. U ġejtaw biex namel announcement li jiena issa għandi knisja tiegħi. Yes, the church, the Tsunami of Love Church of Jesus Christ and his disciples, small in number but strong in spirit. Okay. Yes. Mela, nintaqgħu garax bħal-ormi. U bażikament għandi folla naċ kummedjanti li jiġu jiffollow jawn insomma, imma jiena bażikament ma neħildhom ma noħodhomx ma nieħux flus minn għandhom għax mhux il-liba. Voti ċarġoġ fidej. Isma tifera li daw il-kalzek minn nostja jitolbu 20%, mux 20%, kemm il-percentaġġ? 10 nisma' kemm percent mill-paga ta' kemm percent mill-paga? Jekk Joseph Portelli jidħol magħhom la vera. Immaġina, rridu nollu l-Patreon, 10% tal-paga. 10% tal-paga. 10% tal-paga, s-nibda l-għoddu U il-garax li tiltaqaw fih, ġifiri jintom, xismu il-Tsunami of... Tsunami of Love of Jesus Christ and his disciples, small in number but strong in spirit. That's the name, ġifiri. The full name. Ma meta tamel website ħajkollok il-URL. URL naqtwila. Ma jimportax. Xinu il-main objective? Il-mission statement, għandkom mission statement? Mela, biex inxerdu lejn il-seks, il-sess fil-patata. Il-gays xorta mux okay imma. So it's heterosexual anal sex. Heterosexual anal sex. We are preaching the gospel of heterosexual anal sex. U tamluwa bejnietkom hemm ikun hemm. Żgur dejjem kuljum.
Dika parti mill-quddisa. Parti mill-quddisa. Imma sorry. Flok l-offertorju, jew Eżaq le, l-offertorju ġiba falqan bad. Imma le, naħseb li nirċivi messaġġ minn mulej. Madonna. Xed jgħidlek? Brothers and sisters. Xed jgħid? Brothers and sisters. There will be some amongst us that will say that you should not have anal sex. You should not have sex in the anal fil-patata. But do not listen to those dressed as sheep who will tell you so. Because as Matthew 5:17 says, do not listen to those dressed as sheep, for there's a wolf inside, ready to devour you. Issa ħamur nbiddel ħaqqal ċaw fucking sħana. Għatalu spoon. Għata tfalla li għabax donna ħajiset program. Aħna għazzizna l-alla nidaw, daġi, u t-nejjek f'kull religjon li għaw fid-dinja f'ġiex minuti, ejja, għani mħammex u den nostija. Ma isma, issa, I mean, għamilt l-ewwel 5 minuti tal-fucking podcast titnejjek bieħ. But let's face it, I mean, inti letteralment missek tixellu xem għal dal-bniedem, għax dan 100%. Best thing that's ever happened to me. Let's face it, minajru minti xej. Xej, zero. Le, jina fil-fat kellna show. Issa take me to court. Wara dana ħarġet il-verdict tal-court. U l-axar ħagġa li għat, thank you l-kulħat, u l-mineni, u l-komedjanti kolla, u l-lommi, u l-tfajla, u kulħat. U fl-axar, Gordon Manche, thank you, Gordon. Thank you for having such a fragile ego, for being such an asshole and a pussy that you went and reported me to the police. Thank you. Hop, għannoħra. Ejja ħanerġaw. Għannoħra. Il-darba d-ruħna xut. Eżatt, rridu nitilaw xieda, bomba. Bomba. Iġibukom fuq Lavin Malta ta' u fuq kollox iġibukom. Għax let's face it, inti fil-verità, anka wara l-kawza ta' Manche, xorta għadu ħadd ma jafek. Zero. Jina nintaqa man nies, jina u għek rrit ġifiri, issa ġejta għet naħxija insomma, imma jina nintaqa man nies, għarsu lejja, jgħidu dom nżoppu, najdom den xwirib. All right, proset. Laqas ismek ostja ġifiri. Zero, għas ideja, najdilom jina dak li għajjart il-Gordon Manche, il-lossja vera proset ġbin. Għal-karti għaj kollok bżon ċaħġa li tkun ta' ċempilli, mux binnej Kellek nis li jaqblu ma' Gordon Manche għallek imma ħazzin għamilt. Min għallek ek tipo? Kelli naf min li U rikwiċ biħor, li suppost comedian li naf like fucking spill the beans, oh. Ejja, spill the beans. Għajlek ħaġa. Kien fuq dal-podcast. So, insomma, comedian li kienet maqdarn, insomma. Maħna fjera ma kenna l-ħat li nipretendija minnu. U jiprofa jaxxi l-tfajla. La, da. Ma insomma, għalek mus għala. Le, kien fuq dal-podcast għamil li pjaċir, don't. Għalek mus għala, insomma. Ibba kem nishtiq nkun naf, ostja, bat id-dilna wara ta' ostja da' minnu. Jina najdlek xismu. Le, mus għabat ninsinwanajt l-affarijiet, mux PJ ju għal. PJ jek nisna naqlu zobbujin. Il-kawza, nitkellem fuq il-kawza. Inti biex nispjegaw għal kollha li ma jafux, semmejni għatiġat, ma quick recap, inti da ġastet, inti ċajta kienet, we should trust in Gordon Manche, because maħabba dil-bitċa xol ta' anal sex, li bedek tkellem kontra anal sex, we should trust in Gordon Manche, because he's the biggest asshole in the world. Malta. Meta ġi il-marexxal lid-dar? Ġara. Ma ġiġ id-dar. Li dik li ġara, daw, jina tellajt il-klips, daw il-polizija raw il-klips, għallu daw mizzappu. Bidew jikkuntatjaw n-nies, jiprofaw sibuni, u sabu l-sieħbi li jorganizza shows. So this was after, xfinti tal-lajt il-klips u Gordon Manche l-klip ħaliħ u rapportak il-polizija taħseb. Le, zgur. Zgur, all right. Għadda xar ġifirina u dika tellajta l-klip, għaxet, daqsek musa għamil aktar ċajta.
Eżatt, għax ċajta darba. Ħraqa, Eżatt. faħħa online, whatever. Uħra tostja. Disa l-Madonna. Mandek xidea. Mandek. Dajċem bil-li jgħidli jitħa. Jgħidli, Dan, I know I'm laughing, imma I'm not joking. You're being sued. No, I'm being sued. Għalfi. Għalli naħseb fuq ta' Gordon Manche. U kelli ostja, dak il-moment għat għalla xamilt bidej ostja shit. Ksaħt, men. Mela. Għal 60 sekonda. Għal 1 minute. Unbatet, tenna. It's the best thing that's ever happened to me. Jiena għajjart lil xaħat asshole. F'Malta 2024. On a comedy show? On a comedy show? On a skit, tu. On a skit. Da, mux għedin fucking l-Iran. Xħaj jiġri. Like, mux għalla xaba free marketing. U laqas essa ċajjartu, għax it's just, it was a complete satire, u l-bitċa kienet satira. Titkellem fuq Last Demons u Dick Demons u fej deħlin u minn. Eżatto, veri. Imma mbagħad mort lassa. U għax, what tom il-number, nsammu kienet ġempilli da biex jgħidli isma' ok, kintu jom il-number tijak, għatlu għarret, no problem. Ġempluli, mort lassa. Tħalt kienem wieħed mola u stja jek muskulat, pulizija, surġent. Tħalt għatlu jien dan xo għallin narfek, don't worry, enough minutes. Rajtu l-video. Ma kienx fin Nazi Party u da bil-mod li titella jdejk. Għafem. U da miskin minn kien just għalli naf li hemm freedom of speech u minn tamilt d-ċajta ma stax tgħid kollox u tellajt d-ċajta online u Gordon Manchera u kellu problema u daħal jirrapporta u jiena kont fortunat biżejjed li kont xogħol dakinhar, allura jiena kolli nieħussib. Spiċċajna insomma u tkellimna naqgħu għalli insomma informani kien vera rejt. U spiċċajna wara l-counter naw il-video fl-imkien u nitqu. So, kulħadd kien on your side. Like, people hate this guy. Ma għandux idea jekk jaħseb lin-nies fil-pubbliku jgħidu l-kazzati. Rrit jara xejdu fil-privat in-nies ta' għax l-ammont ta' affarijiet li qalu lin-nies u l-opinjonijiet li għandhom. Wow, ma jiena ma sarx ma jfittex li belli ħoros. Prova jfittex li belli. Jimu għad najt xej. Eżatt. Najt li n-nies għed jgħidu affarijiet fuq u jgħidu online u koll. Eżatt. U int impressjonat bl-affarijiet li għed jgħidu koll. Kem kont għamilt show, bachelor party. Kem wieħed ġifu iwara, u kont għat t-ċajtan. Ġifu iwara, għalli ħanajdlek, meta tmur il-qorti u taraħ, għajdlu tiftakru il-xark kien jiknes it-triq taħal tarxin bik. Shout out il-xark. Xixxaba tal-ostja. Għalli minn dejjem kien besqa dak il-raġi. Il-xark. Il-xark dana bnidem ek type of very nice guy, għax għandu laqam aktar. Ifem. Jaffas il-gassi su x-xark. Immaġina li x-xark għandu li xus tijaw. Jina darba mort il-qorti bis fajti. Dakka jina kont indoq ġobend. U kon għandoq ġo garax il-mosta taħt blok appartamenti balla betil. U satanizmu ek ta' parsi tipo, xabba heaviness. U xaħat il-rapport għana l-polizija. U actually ġifiri kellna police report, ġifiri weħat tu actually technically hisuda s-sista tajt, whatever, insomma. U dan għatan batilna il-polizija batilna il-fajn u aħna konna ħaqna tlaqna mal-ewwel u tkellimna lill-avukat. Għedni l isma, Mr. Avukat, mus ngħid jisma ma jkollux penni xogħol iktar fajtu dal-ostja. Mr. Avukat, dana hemm bżonn inħallsu aħna x'qed jiġri. Għax aħna tlaqna minn hemm il-post. Għallinna lill video nirranġalkom jiena. Mar, insomma, għallinna all right guys, all sorted. Ma nkom bżonn tħallsu xejn, x'issa tlaqtu u daqshekk finished. Nirċifu it-raddar biex nitilgħu il-qorti tal-li ma ħallasniex il-multa. Mr. Avukat, tista' tgħidli xi żoppet jiġri hawn? Dana konna għadna żgħara 18 ġifieri qas idea, vera beċċuni għandna.
Għalli, ħalli fidejja, ħamurni ċekja jiena, tipo, ma għarri ċekja, all right, ta' malkomx għal-fejt idru. Tinkwita xej. Nkun jgħat id-darat nilab FIFA, niftakar, bil-pejama, bżobbi barra, għed esħana, u jieġi l-pulizija biex jarrestani, biex jħodni d-depo. Għax laħda kelli s-seating, il-hearing, xismu, u kelli bil-fors il-mur, etlu ser, etlu ma kelli xideja xellalet jieġri tipo, ma konx naf, l-avokatek għalli islu tiġi, kien vera rajt, induna li jena fucking kont bnidem zaħir ignorant, u mux għet niprofa nisraq u nitlaq minn Malta u minn daw l-affarijiet, għalli ma la kunċert li jem, għax tiġi fi xċit. U morna l-għada, talna, non għedin l-mister avukat xi zoppet tamel, għallinu li doka xidingal maġara xej, sa morru nsolvu sa morru. Talna, bazzikament il-maġistrat, tipo l-avukat għallu sir, għallu daw diġat l-ulem. Vera, kawza maqtuwa. Lesta ek, ġifiri. Maħlassu xej vera. Il-bajt. Kellna nħalsu il-multa. Il-multa irdupjat għax kellem late processing fee u lejlu l-avukat għallu l-statuna €100 bejnietkom tajjeb maġara xej. Tejx kem ġelna nida għosja. Talabkom il-flus. Talabna l-flus, mela. Ostja, ma xpasta zizmu ta' Heavy. Dik id-darba li taħdem fi suits da. Tajjeb dal-avukat. U anki naksaħ da kenari ġifiri u għalbit xafakin xis, ġifiri jek sud. Kienem ammont ta' flus li he sud. Do you know the amount? L-ewel net, stenna, wait. Jinti maġiex ma resċa li ġifiri. Le, u stenna. Għax nisma jifmux li. He didn't sue me. All right. The state sued me. It was a criminal charge. What the fuck, bis-serjetà? Mela, għax nisma jifmux li u ma nefaqx 1 fucking cent. How did the state sue? Ġidamar jirrapportak u the state sued you. Mela, DM liġi, Malta. Li. Inti ma tistax tinsulta lil xaħat ieħor. Ma tistax tinsulta jew teħdet. Hija l-istess liġi. Teħdet nifhimha, ovvjament. Eżatt. Imma, jiena jekk issa ngħidlek asshole, inti tista' tmur l-assa tal-rendi. Insomma, jew tal-bleep, Whatever. U tirrapportani għandek xeba xut, għandek għalla kollox iffilmjat. U jaħduni l-qorti, basically. Imma li ġara minħabba l-Kastamet Bonanno li bidlu l-liġi biex jipproteġu l-artisti. Ġveri f'dal kontest, probably le. Imma teknikament inti bħala ċittadin Malta ma stax tinsulta l-xaħat Malta. Lala kemm intellaw nis. So jiena kienet police versus Daniel Xwiereb. Ma kienieċ. Ridun bidlu l-merċ. Kulħadd biżżoffo x'kemm għandek għaddej fit-triq. Għal-merċ, zoffu x'kemm għandek kulħadd. That is artistic. So it's fine in that case. Now kif ġiet. The law has been tested in one context. Eżatt. U bon anno, zom. Permettila, jekk kien artist u nirrejpja lek il-mara wkoll artistik tiġi di. Naħseb jiddependi fejn ġiba. Immaġina. Jekk iġiba tagħmlu la simba. Eżatt. Jekk tpittir l-naxa. Jekk qed impittiraw naħxija tiġi artist. Il-finti kellek il-kas urbaħtum. U Bonanno kellu kas ukoll I'm sorry I'm a bit out of this. Saffejna fien u tiegħu ġiet deferita iktar il-qoddim. All right. X'qallu Bonanno? Bonanno għallu he's going to carpet bomb everywhere u jew xi ħaġa. Okay, nifhem għal xi xtitwal. Le, stenna. Żomm naqra. Dan ngħid jien l-ewwel għax nistaba' ħażin, nistaba' għal isli Kevin Naudi, Steve Healy, Mel Kim Gallia u James Ryder, waħed minnhom. You know what I'm saying is, illi nifhem għal xiex titwanna iktar, as they have to see... Imma mux għax twalet. Nifhem li xorta ċajta, jmin kamon. De, ma deferit kienet, justice. Ma nistax namlu ġemata joħra. Ġemet Bonanno għadu għaddej bija. Għadu għaddej. Jista jeħel. Le, għax ħanajdlek di li ġara. Ma nishtiqo jeħel, mena, ġdak fucking nazjonalist. ċana kontra nazjonalisti jahra. Ġemet Bonanno għaddin. Għala jasra. Ġibuħek Le, nix nġibu 100%.
La naf li orajt, naf li orajt. Bla b'sorbi. Alright, tajjeb. Xizzop, mela esħol noħdu għabċajta u tijaj ma nistawx noħdu għabċajta. Inġast offendejt il-nazjonalisti kollha f'Malta. L-ewwel darba li offendejna l-laboristi. Ejja, għandihom sempliċi fl-akka podcast li kena. Ejja. Imma da, li ġara, mela, jiena meta mort lassa u ħarkuni u bla bla bla. Għaluli li għaxetlu asshole, għax insultajtu. Imma, li ġara ta' Matt Bonanno, jiena I had shouted him out in the clip. U li kien għamil komment fuq Facebook u kien qal, we should relocate River of Love to Bujibba and Carpet Bomb, 2 birds with 1 stone. Neħelsu minn Bujibba u River of Love. All right, nifem. It's a really good joke. Stupid, It's a really good one. Insejt fil-kontest kif kienet, insomma. Ma jofuq zewġ bombi. Eżatt. Vera tajba edha, vera tajba. Kost kati, kost. Għax edha deep down ġo ma, kullħat, għax his right, għax ovvjament, this is pop culture at the moment. Għadek għalfej his right. He's right, everyone fucking hates Bujibba. Eżatt, pop culture ekki, għadek ma nafxat il-liba. Xabas. Għamilla bibi. Le, dik indeħu. Imma, għaxek tiġi. ċajta. Nħobbom ħafna stu, xejt ħafna minnu. Għax dik it is in Maltese culture li tipo, kolħat jaf li Bujibba, tipo, ħat ma jgħidlek il-liba mort possa biħda l-weekend. Qabel kienet imma, Qabel passeggiata Bujibba. Fl-antik, even, missa Bujibba kolħat jidej jemmek, għalex minn imur, so it's a bit, he hit the nail on the head with both the stuff, uġvi, they're both a bit controversial. ċajta tajba kienet minna ħazza. Isek tgħidin jumata pemmu. Eżatt, more or less. Connected ma tijaj kif radi, Konna neħu balla affarijiet. Għax ħanaxxu programma, il-nat disa xura d-dejn ħanaxxu kollok skormu. Imma li ġara mbagħad li jiena fl-aħħar tal-klip wara li għamilt ċajta. Jinet, isma, Matt, keep doing what you're doing, you're actually doing God's work, unlike certain pastors who really should be carpet bombed. Sorry, Gordon, sorry, just joking. Don't sue me, you know? So, mela, meta ħarkuni għaluli li kienet fuq l-asshole. Imma mbagħad once il-mortal orti bidlu l-fema, at that point kienu bidlu l-liġi diġa. So bidlu l-istrateġija għal-pulizija u kienu għed jaqbdu fuq dik il-bicċa fejat tal-carpet bombing u kol. Ġifiri jek tara judgment tal-magistrat li jgħid li bażikament li tal-carpet bombing it's not a realistic threat, it doesn't reach the threshold, bla bla, ovvjament. Inti taf xaħat mit-Taliban li jista' jkun? Laqqas it-Taliban huma kapaċi għamla carpet bombing. Xeba goat herders in the middle of the fucking desert. Le, vera, xalsu. Isma, vera, kebi, inti ġi marexxall id-dar tijek, għala, x'nandi mistoqsija, ġi marexxall id-dar tijek. Jena ġi l-pulizija biex jarrestani biex jħodni namel lejl l-lokap Kif ikun li bes marexxall? U marexxall, raġel marexxall. Mara tiġi marexxall, la? Marexxall. Xini mara marexxall? Kriminal, għalin kopi kollok xtaqsam maħkom dan nis. Marexxall, ma nafux xinu. Imma xi marexxalla ta' żgur bil-fors. Jew kella bħal president pa marexxallu. Anyways. Marxe x'għamel hemm kien. Mela. Kien hemm ġifieri, tistek x'għamillek x'inrak. Actually. Tgħidli x'melli birkek jew xi ħaġa. Le, ma minn xejn ta' Satana. Just meta jiena kont hemm insomma nafx mela jiena naf l-indider tifel pastas u hekk, imma dil kienet l-ewwel darba. Għaliex ħabbat tatus? Ħabbat tatus, di, whatever. U jiena kont hemm insomma qudiem il-maġistrat inti toqgħod bil-wieqfa u whatever. U daħal Gordon. U jiena dortu ħares lejh u għamil li waħdek. Tipo, all right kif aħna. Jiena ħares lejh, tipo. Balaqditek. Eżar, fux keman, Serjeta, divo. bro. All right then. How then, all right? All right. Fux keman. U hekk meta nqatat kien diżappuntat x'wiċċ għamel. Mela, kien, I mean, u l-avukati tal-ħara li kellu kienu hekk sad.
There was nothing, I'm not supposed to. Seferi donaqtaw avukati tal-ħara. U le, kienu tal-ħara. Vera, le, kienu gravi, man. Mela, tlajti jien biex nixed. U ġi wieħed minnhom għalli, isn't it true that you said in the clip that you were joking, but you were serious? What the fuck? Xie xorbu Għatlu. daw, xie bilaw, man. Għatlu, le, ta' għalli, you said it. Għatlu, isma, forsi kienet klip oħra? Għalli, le, kienet dik il-klip. Għatlu, ma nafx, għambat il-magistrat għalli, isma, xseb taf xed, għatlu, isma, vera, ma Mux għalla you play it. Mux mi play it, u maċ l-avukat tijaj, għalli, Eżatt. mux mi play it. U l-magistrat ġi vera serju. Għal, isma, unista. Għat. Musan nilab, dak il-klip għaw ġew, undaward il-qorti għal-comedy show. U kellu naqra raġun, għax d-ġa kienem ġertu vibe. Ora. Ġertu wara kienem Ma zob, ta' zob, evidenza. Ċizzo. Evidenza, le, eżatt. Kienem wahda avukata fuq wara beyond ek sabiħa. Għal daqsek ma kienet ċekka d-dejja, like, yes, queen, yes! Kienet ek mejta biex tibda ċap li. U le, bat. Mara sabiħa kienet jew fucking drag queen, man. Yes, queen. Dwell! Le, bat ħriġna barra, u rajnija fuq il-mobile. U veretta jew le? Le, kienet klip oħra. Najdlek avukati tal-ħara kellu. Laqqas fucking. Are you legally allowed to say li kellu avukati tal-ħar? And yes, nassumi, Ma nafx. Dejk. Ifem, they lost. Le, vera, essentially, digi, ju. I can have my opinions about his legal team. 100%, It's not 100%. illegal. Vera. U xwitx għamel ġifiri Gordon ek meta. U l-isma ħanidu xaħġa. Ġistan naqla l-ħara sena. Jek taraw fit-triq. Ħalluħu bikwiet. 100%. You should never threaten this person, you should never insult him in public, don't violence him, don't do anything to him, ħalluħu bikwiet u jgħamil l-zoppirit. Imma jena ħan nipanet nejekbi. Għaddek id-dritt, artistik. Issa, mela aħna tal-li konta titkellem ħafna dwar il-ġudge u this and that. Għana konna vera kurjużi, għax għatma rajna tipo saġa zaqsek serja. U nexxielna nsibu mod kif inħallu hidden camera ġo uffiċju ta' mħallef, ta' mħallef għed minnum. U he mentioned your case a couple times u għek ġifiri, u saħana raw ġifiri aħna il-show ta' l-onorevoli prim il-ħallef Ġeġe de Granalla. Smadi. U bat ma rġiex tixrob iktar imbit. Bat zaħx tiqtar tal-kalmanti ta' swimer u tajt l-off l-maw laqqas kif konnet nilabu l-loba min jitxalaq ma jilabx ma kienet tkun daqsek statika. Isma' Jose, laħx da pippożjer. Tfoddiri ximkien għamela ximkien rapporti da pippoż biex tuħu lanċ. Hemm iktar restaurants il-belt. Iżobti nkun nafar għal-ijor. Normalment il-ġurnata nibdeja u fil-ħodu, nibata xaħat ħabsa l-2075, u bad għod nil-passiġġer musta la stretta. Xinu? Palommi? Vera tajba, vera tafti ċajta, Jose, isma, peress tafti ċajta daqsek. Għalfej ma tiċċajta li xnaqa ma zobbi? Hello? Jose? Jose? Mer, jett tismani? Isma, sib il-lista tal-regali tal-miliet. Fittex il-Jose, aqta l-kaxxa xivas u ikteb Amtrax. Kienu? Mifeġi l-Amtrax, jizzob nafis mal-ħora. Jien mħallef ta' mux terrorist. Isma, arċempix il-Bin Laden. Xinu? Mejed? Għal-zobbi imma mer. Jmitħal naqra mer, għandek jitar dwejq minn protesta tal-graffiti, Marja Madonna. Dak tal-graffiti jider terrorist tal-Mali, x'jismu? Jew dak il-kummedjant li fissat fit-tirma, x'jismu bħalissa? Isma, bil-bombi mux se joqtonna, imma bil-ħmix li għandu mer, marda joqtonna zgur. Franco, fej għadda pippostu ħolanċi għaddemel. Il-McDonald's għal-ma. Xet għamel il-McDonald's? U fuq li raffox il-għamel għandek, għasla ħatoħdom miegħek. ħatoħdom miegħek u fej ħat edhom. Bejkab tella oħra jew. Isma' il-mizzab Terezijiet Frank. X'jismu dak li professor reddaħulu manxie? Matthew Lex Gay,
dak reddaħħulu maħx. U le, dak, wiċ talla spiċċa fuq it-Times. Manxen nifsu għamillu promotion bil-kawza li fetaħlu, illa fi Malta tant kitbu fuq u li kellhom jixtru server ġdid u xorta ħadd ma jafx jismu. Efem, għajqot jar nises ħawż naqra oħra u dal-waqt isir famuż, għax dal-waqt nibdaw nixbru għalih minn fuq il-television bil-bsiq niżel bil-ġeb taħal u franka. L-onorevoli primi mħallef ġeġete granalla. Piġa illum mux jgħata umana, xandu l-birthday u jgħat ximkienet jizzabel. U nishtiqu nejdu l fucking proset, dejjem, as always, as always, as always. Aw, tajjeb li mux jgħata għax nila ilu t-tirma, Kem funny, forx, kem għan. Kif kien il-qorti jek kien hemm Ejnejdu, għam ħafna nis ma tantx marru hemm il-qorti, ġifieri spjegħanna naqra hekk. Kif kienet l-atmosfera? Kien hemm nies l-ewwel nies kien hemm ħafna nies fil-kawża tiegħek. Kien hemm 20 persuna hekk presso poco. Xejn jifhem kulħadd jipprova ma jitħax. Għax jifhem, sess fil-patata tila hawnhekk. Eżatt. Asshole, carpet bomb, kulħadd jipprova. Kuħat eżatt, session siħek. Jina wkoll meta kont qed nixed, I mean. Immaġna jgħat il-qorti. Mill-kurċi fissu mill-maġistrat bes pulit. Kulħadd sabiħ. Mbagħad jien hemm. Għax Gordon Manche kellu pritka sess fil-patata. Madonna. Se tajt vera, u. Bil-forsi rrid ngħidha, tipo il-pulizija jaqra iċ-ċajta. Eżatt. And Malta's biggest asshole, Gordon, you should be actually be carpet bombed. Fuck you, Gordon. Battala l-seba tan-nof. Vera, xiex għamelek. Jien għamil Le, I mean, sorry, automatic. Għalbi għatma daħal il-qorti jemmen, I mean, jina, ġili tħaltu l-qorti jintom patrons. Ġili kelkom kaza. Sorry, minn barra marf. Quite obvious. Dak dritt tal-ġol ħabsimur. Laqas qort il-liba inti deġer. Ġewa. Kordi. Sabħan naħlu l-flus namlu. Imma anke l-interior design tem ġew men. Antiku. Għanna bżon mux binnej kemm il-madunek abjat isak jieġu kamra mewtwarja. Vera. Anka da il-bankijiet tem jiftakru l-kasta ġiġa, ostja. Ġiġa bizzoppi, ja. Ġiġa men, oh wow, di. Ġiġa men. Tat-tifel ġiġa għaw di li kella dik il-kas li qatlet it-tifel tagħha stess għaw. Sabuħem qatta. Ħanejdlek x'tagħmel. Idħol Broadcasting Authority. Ara s-surveys tat-television meta kien jeżisti Xarabank. Kull meta joħroġ survey qabel joħroġ survey jagħmlu programm fuq ġiġa biex jitellaw in-numri. Dejjem ostja, dejjem jagħmlu Peppi jekk kien jagħmel jew is-satanisti. Kien iġib is-satanisti u l-eżorċisti. Proset. Jew l-eżorċisti actually mhux is-satanisti. Jew il-kasta ġiġa. Hemm żviluppi fil-kasta ġiġa. Da kasta xi 40 senilu ta'. Għadhom għaddejn fuq. Żviluppi l-ostja. Minn fejn? U di xamlet ġiġa ma qattat il-min? It-tifel tagħha. It-tifel tagħha? Akkużata, mhux eżin akkużata, mhux konfermata, mhux. Kella tifel bastit imma da hija. Bil-fors, Mex ostja. Efem, sama jkollhom hekk xi six mhux kollha. Kollha li bajkunu. Let's be honest. Takka ma jkunx tiegħek mhux taqtaw tkun triq. Dio, miskina ma kellix dik il-vibe. So she's like a famous, well-known, infamous character din ġiġa. Jien m'għandix idea minn żdoppi. Ma smajt bih il-kasta ġiġa. Le, jinqas idea. 31. 31 qatt ma smajt bil-kasta. Vera sa. Kull sema tissema, qas idea. Kull sena Xarabank ikollu Inti tara television Malti. Le, xej qas idea. Zepp il-ħafi niftakar, kien hemm Zepp il-ħafi. Il-ħafi naf l-isem imma laqqas. Dak baqa Zepp il-ħafi. Għalfejn il-ħafi jekk huwa xu naħseb fucking kellu flus biex fucking kellu balla li jirisgur dak min jaf kemm ħaf xismu Zepp il-ħafi, ma daw in-nies huma kollha hekk kien hemm nies oħra jew. Il-Porporina. Il-Porporina dal-aħħar der fuq podcast. Ejja rajtu. Ta' John. Porporina minnu? Le, ta' min kien? Ta' John kien? Le, smajtu li sem ukoll mhux ġdid. Porporina kien wieħed just xeba diħel u ħirex il-ħabs il-Porporina kien. Le, minn għalija, I'm not sure.
Jew le. Ma ntix jew għamel żmien twil. Għamel Ma żmien kien fuq xi podcast irid naraħti għax qalu li huwa tajjeb. Ma hekk, tipo Fuq l-RTK. Eżatt, fuq tal-RTK. Dak li għallulna li aħna misna nitfu naħseb. eżatt. Jew le. Tami. Raġel xi 20 sen ilu kien ibih tates u Mela, mhux 20 sen ilu, xi Mela, 4 snin ilu li dik dak heavy. jgħidu. Heavy shit. tu. Dik heavy, ju. Heavy shit, ostja. gravi, yes, Ta' su mutejċ taqlijom bħal flit. U da, Taħ faħħom u fit-salset da tal-Malti. minn hemm kien jew Ċiniż. Korean propja. Korean u jew mhux Whatever. Xorta. Għalfej daw ikollhom il-connotations gżiena. All the infamous people, il-mod, anke l-laqmijiet, jennaf, għat ma tismaw jieħed Steve Lorright. Steve, it-tifel. Per eżempju, dara qatel il-tlet minn nis. Mark Langelo. Dawk it-tip tal-affarijiet, eżatt. Damaged for life dan jesu, kif taqbad tgħid, min immaġna tifla tiegħek tiġi tgħidlek, pa! Dal-boyfriend il-ġdid tiegħi, il-porporina. Li jedħulu l-porporina. Ma tistax tħoll t-tutu nis ekku. Xiktar kun. Jew Jew Gordon Tirma, per eżempju. Gordon. Jo, tip anki kollok il-babysitter, jinnaf, dan għal-babysitter jismu il-kalanċ. Missa, Hemm actually wieħed wara, hemm actually wieħed serial killer Malti. Salvatore Manġon il-kalanċ. Għalek, eżatt, proset, id-fidana għamma ma tistax tajdlu. Il-koħħu. Il-koħħu. Ma di ta' defni kien. Eżatt, ta' defni kien, Ta' eżatt. defni. Xinu l-koħu, għaw, xie fisser koħu? M'għandix idea x'izzobt fisser. Just ek, just. Imma fisser zaħdej koll għandhom laqmijiet ster, kif ħat mandu laqam tajjeb? Kif ħat mandu laqam tajjeb? Lippu il-nice guy. Għalfejn memħad dejjem xaħġa ħazina ostja, jow il-musmar, jow għallex il-martell u għek. Franz it-tifel talla. Ma jestux. Actually kien hemm wieħed illum il-ġurnata jgħid li biet. Imma mhux kriminal, kien le actually le żejt għandi għax għandna fuq il-kriminali. Eżatt, fuq kriminali. Wieħed kienu George tal-mużew. Tiftakru Vera? George tal-mużew? Le, dak all tifel right. all right kien ta' xkant tal-mużew. Bil-fors, all right. To be honest, ikun hemm xi ħadd hekk il-ħabs li jkollu xi laqamek, like jinnaf Mark Langelo. Iktar nibża minnu. Vera tkun il-ħabs iktar tinkwita. Tajt ġew il-martell. Tajt, ma jekk jgħidlu Langelo mela x'għamel da. Biex Langelo jgħataw. Langelo għalaw jielu. Trabilu tkun jgħat il-ħabs, vera. Di switek balla flus inti di traveling li avukati ħin. Il-kawza. Avukati xej, għax kienu kontratti għawni. Ħadmu b'xej u ħadmu b'xej. tal-Ossja. Thank you, Public Litigation Network. Shout out. Proset, tal-ostja. Tal-Ostja, Cedric and Michael, amazing lawyers. Tina n-numru. Mela. Fi kollna bżon naħna. Wara tal-lum diġa tinkwita. Għanna avukat aħna. Għanna avukat. Għanna avukat. Mux bil-babu kont. Taf kemm il-klip ikollna ġifiri nibatu għulu fuq WhatsApp isma, bro. Dara nafu naħxu familja ġieħ dal-klip għal-kurizita li naħxu jidwaddab. Għanilħaq il-proċett ta' t-tifel jak noħorġu dal-klip. Ġejt ikkumpensat ta' kollox jew le. Xej, zero. Seħta? Le, Minti you can sue the state now, għax inti kell tuħulli, fle. Leaf u taxi. Ma li fitu il-ek. Mux ekku. Li fitu għamlok xej. Il-bajt. Just ħadd il-leaf. Eżatt, ħalli. Għalma ċeppel il-Mirjam Dalli. Ma għalek tista le, jistaw itu għamlok bil-fors. Lek l-employer tijak iwa. Jek ġabja taħx bin-nieqes il-leaf. Ma di, mux ovvja testa terġa. Anki kafejiet u ekku. Bella eżatt. Bella kafe, ġi, xipana dolla u lem. Ikla ta' Pippo wara. Ikla ta' Pippo wara mal-maġistrat. Għet insaqsi del-mistoqsija jena xena kelli kas, men. Kelli kas tal-lift id-dar. U konċ rajt insomma u wara li insomma ħallast kollox u da għalli l-lestuħ li kollox ikun lest f-6 u dalli lift, men. Marġiġ irreġistrat, is-sinti bil-liġi, jekk ma jkunx irreġistrat il-lift, titfieħ. 11 sena dam biex irreġistra ħonna dal-lift. U la. U niġri, tistaqsini x'kienet l-isem tal-kumpanija. Dil-kumpanija falliet. Makes sense.
I would tend to agree li it's a normal. You want to make sense? Eh. Kumpanija taf x'kien jisima? JD Lifts. I'm not fucking joking. The only thing he's ever lifted. Oh, Mux taf xej oħxon ġiviri, għax il-lif dam sena ma. oh, mort, kikur, iqinkum, bro, għax nitlattarax, kemm int ignorant osja. Veru, Dix ċaj, daw xġibna. Imma, anyway, so da mortant l-avukat għetlu smet, dan istan fitte. Għallu skullu tista tfittax, għandek kollox bil-miktub. U fini ħirġin minn ġewwa skur. Għetlu mela niproċedu mlini bil-kuraċ, ostja għilħin, ostja fucking. Għalli, mela għetlu kemmem spejjes, għalli nikkalkula għandek 7,000, għalli tiġi. Seba, għetlu għetlu, mux neħdu kollox l-ura jien, għetlu għans li nerbħuwa. Le, għalli zomnara. Għetlu ġiġifiri zomnara. Għalli inti ġiġi kompensat, da, un-bat jifdal ċertu affarijiet li ma tiġix kompensat għal-jom, ma volja tirbaħ il-kawza, u jammontaw għal xi 3,000 men. Iġvrin biex neħu raġun irrid nħallas 3,000 euro. Tal-leba, Ox, kjamatkom. Imma l-Amerika mnalija, għaxan bat t-terġa inti t-sujom għat 3,000 tijak. Anka mux ekka. Le, Per eżempju, titlifhom, damages u ek, ba' Malta, forsi tuħu xaħġa. Per eżempju, jena barra- Settlements li jħudu l-Amerika, per eżempju. Ah. So, jena ma nistax nissuja il-Gordon for damages. Reputational damage u hekk. Le, insa. Ostja. Per eżempju- Jekk Malta. Ostja, selu. U smajt uħros, ja? Xismaj? Jekk, ma nafx jekk għandix nati idea, imma anyways, imma ħanejda sa fuck it. Eh. Imma Malta per eżempju, jekk jiena jidħol xaħat fuqi fil-karozza, paħfa għal il-karozza, mux it-tortijaj, imma da tellifni ġurnata xol. Tellifni jekk il-ħin u dawk komedja ma nistax nissuja għal-jom dawk jiena, jinġas daħja għal-asni damages li saret fil-karozza, barra minn Malta tista' tfittxu. Mela, Tali, mela. inti jaf telliflek meeting ta' xi 20,000 euro, da xizzab, mela. 100%. Imma da, imma smajtu kol, apparentament, tista' nitlaq minna u immur il-porti. Jow fejt mur, insomma, da? Naqbat namillu sekwestru da. U għallu flus kolla. Ma xanċ għandek xie twaħħal. Imma vera, diġi li smajtu għa. Nista' mur naqbad minn raġuni ta' xejna millek sekwestru li lek ta' 20,000 per eżempju. Ma naħseb għandek bżon xie raġun. Le, ta' jiena smajt li m'għandek bżonn xejn. Imma mbagħad inti tista' tissekwestra lili għal l-istess ammont ta' flus u minn ma jkollux raġun jirdaw big time, Imma nagħmillek xi fucking 3 xhur ma tistax tħallas Netflix. Importanti. Imma ġas biex tkun bast tek dik tajba. Imma, ifem, jina tom minn uża Netflix, ġifiri mux problema. Tixxerja u l-IP, kemm intom basti tostja. Missek tistħi. Mux vera, ommi tużati għaj. Jina nilabu loba, ta' Għanilabu l-loba? Nistaw. Nilabu loba, ejja. Mela di l-loba. Semmejnija the biggest asshole in Malta. Mux il-loba. Guess the asshole. Tunni ċans xħan ir-rametti. Dil-loba jisima Guess the asshole. U di ħajna xilan wadbuwa YouTube? Le. Lekket najd, lekket. Rajt it-tamdek uħħan ir-rametti. Ġviri, issa aħna l-puntu għazom. Ovvjament aħna ma nafux ta' minnu dal-asshole. M'għandix konferma. Imma aħna ħantellaw lek ir-ritratti. U inti tittażel. Min taħseb huwa dal-asshole. Ġifiri dan f'dal każ. Ta' min taħseb li huwa. Eileen Montazin. Le, għati ċans. ċans, naraw. Kevin Naudi. Babbala. Frida Kauki. Jordan Kassola. X'taħseb? Għandu ħafna tikmix ġifiri. I don't know if that is Le, mux Kevin għax mux white bizzejed. Sabiħa. Sabiħa, tomma ta' sam Jina- sabiħa. Sabiħa. I'm Taqblu guessing mal, li taqbel? Frida, għax sabiħ. Frida sabiħ. Jena nikol minn fuq u dak. Nikol u- Eżat.
Three course meal. Jider vera komdu, jider jisak jak tpoġġi fuq u t-xampla. Vera jkun bouncy and nice. Fida ta' sebt ta' Frida. Jena I would tend to agree with you. Ta' kassola naħseb ikun iktar skur jena. U bis-suf. Ħafna. Suf abjad? Ma sibx li għamel xi Brazilian. Eżatt, Għamlu dak it-tip. Specialment kien fil-partit ma' Kakkopardo. Sorry. Għalli dajba, bilna. Jalla, bil-motor! Zappet jiġri. Spoon! Erġib da mill-bidu. Mela dita ma ta' sorba oħra naqa karnaġġon! Skur għadda fin taħseb li huwa ta' Destiny! Madonna alla! Madonna. Ta' John Abel! Jo ta' Bernard Gregg! L-ostja xizzeġerazzjoni, madonna. Jena, John una ismar. Mux ta' Bernard zgur għax mux mimliħħara. Ma minn ħatmur. Mux ek da show. Agreed. Naqa skuru. Dak ħiġet qabba ta' storm ta' raġel imma ta' mux ta' Ma vero, dik ta' Destiny kun izbaħu. Rosti għanda naqra roza. Ifem, kif deċidejtu, skoprejtu. Tana ledi. Eżatt. Episod tana ledi. Eżatt. It's their pink. Ku deċizjoni. Destiny. Destiny? Sorry, Destiny. Ostja. Titnajdulkom storja tal-pink, actually. Oh my God. Għannu proċessa dan ritrat Daniel, please. Għattina Dak ta' għaxan. Kevin Naudi. Dak il-miftuħ li għattinti. Għannu proċessa na għaxan. Dawk il-morli ti jemmisfel, xinu? Dix idea xinu ma daw. Ma dix idea. Ma di vera ta' storja. Ma l-ġejdi t-restaqsi. Isma, jena riċerka tijaj jakkur jitni. Ej, dilla l-istoria wara, ħana la bollo. Ġu widna ta' xi animal. Ħana la bollo. Issa naraw. Ta' Matt Black. Gordon Manche. Jow jien. Istja diffiċli di. Min iħobb jgħalaw f'sormu. Għax let's face it, ħadmet dik it-toqba ta' s-sorme. ħadmet, Bidu jow jikoll Indian, jow jaqalaw ta' vera. Issa, Matt Black, he's openly gay. Yes. Gordon Manche. Right, by the way. Vera. He is very sweet, għalla. Kċenġi, bux darba fuq il-program. Officially għet nistidnu l-Matt Black. Eżat, Matt Black jek trit, officially. Gordon Manche is what it is. Max. Dik mux tijaj zgur, ħajn la kala. Number one jena għatma tal-leċitra ta' sormi fuq l-internet, pero ċert li ħafna iktar maħmuġa minnek. U għala volja jena għatma daħal xej ġowa, l-affarijiet li joħorġu u magbar ħafna. So iktar wiesa. Jista jkun wiesa ħafna u naħseb jena inħok ħafna toqba ta' sormi jena, għax maħmuġ. Allora, mibruxa. Tkun mibruxa u braised. Għanajdlek, jien naħseb il-wisa it makes sense għal-tlita li juma. Imma mbagħad naħseb ħanajt Sandmax għax naħseb Matt u Gordon they groom a bit better. Ma jkollhomx daqshekk suf. Tijaj vera, tijaj jissu ċubaka ġifiri wara lejl paċe filu. Bit-Tarzanelli u koll. Ħazin, eżat, kollum dentlin. Falta Miley Cyrus il-bicċet tal-ħara, u s-suf. Mux Miley Cyrus, dik Miki. Miley Cyrus. Wrecking Ball. Faqqa. Next one. Di, alright. Mux ħazina di. Mux ħazina. Di, alright. Ta' Jamie? Ta' Ashley? Dik bil-Nancy. Asnaf minni. Let's see, wejja, tal-world marketing. Tal-world marketing. Alright. Choose one. Taxli naħseb għax. Taxli taħseb li polita, Għax pink kosti għadak il-raġa.
Kont immur iktar ta' mara ekka, stjaħan id-dik il-għara, tara isfel, isu ħajibda. Jitkemmex. Isu ħajibdaw il-fall. Vera. Għandu mit-tef raġun. Ija. Il-spooner. Issa ġej. Ta' Jamie, zgur. Tkun ħafna iktar tajt minnek. Għax vera. Tajt, brother. Vera tajtak biex Rajtu jgħid. l-beef u kol, rajtu d-bżel. Vera. Ma kienx hemm beef ta' Le. bejnietna. Għazin, Le, ma għaddilkom jxembi. naqab komment. Eżatt. Għax għana faħħarnieħu kien vojtu. Eżatt. U dalet. Il-liba. Label. Shit. Google jgħajt għasmu. Mux jien, JD. Awkward, issa biex James Ryder, Google. specialment wara l-elezzjoni, il-PJ. Fejn it-toqba? X'taħseb? Jina, għasad nifimt Xini? Nara. Xiz. Dik issa xi montanja l-Italja. Vera, dak għandu l-problemi, dak it-toba ta' Vera. xi ħaġa ħażina. Isu malu. Hemm equilibrium ta' xej, jiġifieri. Vera, hemm leġis, hemm lora ta' problemi, hemm is-suf hekk imniżżel hemm, ġifieri kont sa ngħidlek. ħajażel. Il-min. Għanajdlek, naħseb ta' PJ għax qed nara isa grampun pa' nimnieħru. Għana li għalaf. Falli jenaf, dik it-toqba ta' sorm ta' PJ vera. Konna qed nifani din l-istorja. Literalment. Għala zammu L-spun konna għanu għotluq. Ta' konna għet nipreparaw, unġitna fil-idea, dil-idea li namlu lek dil-loba. Minna maħlinna, għadni kem batri tratti tabib, għax għandi zewċ infafet suwe. Ġurju, nara għandu zewċ infafet, għara fil-ġeb. Ta' Roma, id-zoom jali naqas puru, paċenzja. La. Il-liba labor. Oret, Għalli laqalajsi għax ħammuta jena. Għalma. Kienet il-loqba ġbitek, loqba interessanti, le? Amazing, process. Google jgħajta. Close up anal, asshole jew anal ma nafx Google jgħid. Ovvjament l-aħħar waħda kienet meta rċevija l-spooner qabad jittajpja blood dodge biex jitellaq. Intpej, jebden. Weed, bis. Eżatt. Ma waqaf dal-axħar, to be honest. Vera? Ili ma mpejab xi ġimgħatej. Estja? U anka qabel. Ma waqafx. ħafna ta'. Zed waqaf ta' ġematej ma waqafx. Ufem anka qabel. Just insertajt ġematej ma pejjibx. U anka, impejjeb, I would smoke flavored cigarettes. U kon cigarette u nitfallu naqajek, bes ħaxixa. She's more of a social type of activity. Anzi, socially, kont waqaft, more or less. Għax kon niġi. Tal-moralizm ma taġobnix. Għax kultantu tkun Ta' parti ħażini, ta' ħażini. Tiġi ċillu malla. Mux ta' tiġi wis ek, tipo boring. U meta jispiċċaw lek il-karti xtuża? Mux karti mill-bibja. Għalek, għaxħara għalolla. Li darba kien spiċċaw lek il-karti. U kellek tużan fatti xaħġa u għamilt joint bil-karti tal-bibja inti. Tisimaw il-bicċa xogħol il-vera zejda Mhix ma vera? zejda. Forsi nsejta jimma. Mux insejta għalu jenna di, bro. Min għalli l-għdi? Għanfakrek sew, mela, trid tiftak, inti tant titlaħaj li tinżadaw l-affarijiet kollha. Għalunna li anka kienet fil-ġimgħa l-kbira, men.
Jidlba. Vera, astja. Stenna, le, ġibtu l-ma. Issa di. Okay. Issa di. Stenna xaldi għandi bżon naqa distresser. Għajibla l-kalmanti. Xille maġi. Resaqlu l-mag, resaqlu Tamil nix reklami. Resaqlu l-mag. Xille ma kif ġibt il-silċ miħak inti għal-għaddizin. L-spritza. L-alkohol biex jinsof choice ti għaw aperol ostja. Aperol. Mild malla. Mela, jina, I look like a toxic man. On the inside, I am a basic white bitch. Aw. Timlix la ta' id-doluri. ġeħla stja l-bax tibza, dana mux magnum taħda biex. Ma jispara l-alla. She called 45. Sekk, bess jondek xie taħli toħra. Kif il-liba kellek il-silċa? Feħalejtu il-silċ, ġibġi s-silġieta, ma inna neqrdu li għanna il-masħun. Vera, għandu cooler bis-silġ. Għandu. Xatabel. Jekk ma tamilx straw jew xi umbrella nħu għalija jena. Alla fil-perjer ukoll. Il-foll. Liba xkela taħin, ostja. Tefa l-sparkling water, ma l-sparkling wine. Muxek jena mux tannejk taħħa. Dajfa frasa tostja. Frasa, dej, jxrob. Jena milux by coincidence. Zom naqra. Leba, mux ta' xej bġejt Haversack daqsa tal-camping inti miegħek bil-lumi b'kollox. Taf xini li la moffri li xaqla. Tit, wieħed. Le. Zgon nixħi. Nafli jintom ma t-xorbux fil-ħodu. James Ryder, mux James Ryder biss jista' jixrob fid-dista ta' fil-ħodu, alright? Proset, ejdlu. Ġibtilkom wieħed non-alkoholik jek tridu. Għax nafu li jintom. Spritz. Senna xixxarbu naqa. Xeġebek du bajt. Bla bajt. Stenna ħaniftaħ Le, jemmu s-sanix, rapaxen naħx il-fast. Daw bla. Bla alkohol. Bla alkohol, vera. Hu waħda inti trid, waħda tridu spritz. Vera, bla alkohol daw. Isma, għankomplu naqas tal-joint u daw l-affarijiet tal-bibija. Mela, okej, li kien ġimgħa kbira. Eżatt, issa di jiena qed nara naqra żejda. Għax jien daw l-affarijiet narhom żejda, jien għandi sħabi, pereżempju, għandi grupp ta' sħabi men. Ili daw, actually, u biex nitnedu l-ek żejda, ħna vera fucking żejda. Ili daw actually jippjanaw. Ikla laħan fil-ġimgħa kbira, ma Jien għalek bdejt nixrob. Ma tagħmiliex. Mela, stenna. Ħan nispjegalek x'ġara. Ħan ngħidlek l-istorja kollha. Di qed ngħidu xi 10 snin ilu. Meta konna mpejpu ħafna iktar, konna iktar All over the place. U di kombinazzjoni edna ħan organizzaw barbecue. U kombinazzjoni waqgħet fuq il-ġimgħa kbira. Ndunajna il-ġimgħa kbira edna fuck it, ċara żobna. Għahna, imma mux t-organizza apposta. Le, ma kienx apposta, ma la. Umbaħt, mornem, spiċċaw il-karti, u xaħat, mux jien. Ok. Fuck it, mux il-ġimma kbira, ejja, meta jkollok 20, 21, whatever, mux naqaraw b'dona. Xorta għadni minix nifem kif mortu barbecue ħattu bibja ma'kom, eh? Le, għan ċaħattu. Kien għan ċaħat il-barbecue, għat Jow tamlu il-beach. Eżat, ma rtux il-beach. Le, ħagġa bibja. Eżat. Alright, ok. Serħu rasna ġviri. Let's be a bit honest. Mċertu bibji għandhom il-karta vera rqiqa. Vera. Let me għana jidlek ġaħġa. It's not good. Dak li nagħmel. It's not a good joint. Le, fil-mija. Għaxej. Tħoli. Semmina, funny enough, jina u Gordon għanna xaġa komuni ta' it-nej il-ġilda dejjem tleq. Għax it-nej nintelaw bil-liba. Tiġifiet intela bil-liba, dimma ma tindiġi. Jena naħseb illi dawla fajt ħakolli
jimlew livelli ta' mux bil-livelli inti mux ħatoħroġ livelli. inti mux ħatoħ back to Level back xed, mux veru. għatek kemet li Gordon għandu il-ġilda tleqax mimli liba ma nafx jek farsi tinnu Ifem, ma nafx ġejdi, imma nimmaġina li most people jifmu li hija ċajta. Ok, ġajta. Le, ċajta żgur. Ma nistax nifhem il-connotation bej ġilda tleq u liba, tiġi tweħħel il-liba. Le, ma inti jgħidu li l-liba hija quite moisturizer. Eżattu. It's quite a moisturizer. Exfoliates. Vera, Mara tijek ma titolbok ġibili fuq wiċċi u hekk. Għalek kolla wicċaponot il-maratija għax madnix nġibad imkien jien għal-babies bis jaħdem zobbi għal xej jizjet memx extracurricular activities it's not the way the things work when you're married. Obbok vera għaltlek li ħaddaħlek set għamel. Vera, eddi tek ġivi jow bieċaj. Le, vera. Bis-serjetà. Le, mela, dik kelli ġi 2021 u kienet sabit li xi ħaxixa xi ħaġa u kienet frikjat. Xej, kienet Went berserk, kek, ġiviri. berserk waħda kienet it-tieni u t-tielet darba li sabit li xi ħaxixa u xi ħaġa. Naħseb dakinhar actually meta dditni bis-setqa actually kienet qabditna mit-tfajla kelli dak iż-żmien u mit-tfajla kienet ġieta għandi għax u kienet għalt l-ommi tipo jena ħassejt bħal-om li kelli responsabilta ngħidlek daw l-affarijiet u bla u xej kienet għadni niftakar. Xizarat ġifiri. Fux kemm dil-mara. Kix fitek, ostja. Imma zobda. Ma fux kemm Inti, u la, ifimni, jina nifmek taġvi, għax inti ma tantx you keep it on the down low. Ma tantx tu li tpejjeb u dax, għandek per eżempju għandek tatuta Magic Mushrooms u koll. Tajja, bieġin ma tantx tħobb turi li t-sir ħajma Ġesu Kristu. Di flowering għax di bażikament daw it-tattoos kollha tal-biology, you know, different types of creatures. And obviously you need one which is flowering plants. So għandi waħda tal-ħaxixa. Fej għattrajt fjura. Tista' turijilna, Fjura hija li tpejjeb u. Real kamera. Kamera, there you go. Eża, diki. Iġifiri, inti jettajt li sawa għandek il-ritratti tal-Magic Mushrooms. Tattoo. Tattoo ta' Magic Mushrooms. Edna li literalment pejjib tlalla. Tiġbed kok mawx? Le, actually dik le. Le? Le. Dik Actually kont. Kont. Xieġibal għabdu kif għalilna le, xieġifiri. Le, as in, kont provide darba imma it's not fun. Zomna, jien ma nejċ kont, kikun iprofa xaħġa ta' darba ta' kont ġiviri kont frequent user. Le. Clinton addict kien. Le, I tried it a couple of times that, you know, basikament, this is an interesting fact. Għandi ADHD, u meta għandek ADHD u tuħu coke, tispiċċa normali, tispiċċa baseline. Anka meta mort is-psikjatra, kien għalli tipo. Iġbed noqok inti. Kien għalli. ADHD u koll. Mela, bro. Bella ma tqajx ma bnedem wieħed dalla ħalla mandu. Kulħadd b'ADHD. Kulħadd bl-ADHD. Gravi, u batejt ħafna f'ħajti, actually. Ostja? ħafna. Mux tab xej kont damel drogi kolla u whatever. Għax it was a Intet jek tuħu l-kok tiġi normali. It was an indicator, ġviri, like meta għat t-sikjatra li kont namel drogi, u għalli okay. Għalli għat t-provide għatluija, u għalli kif tħossok, għatlu, ostja, onestament, nara sħabi kolla. Bazjati. Min isni niġi. Baseline. Għalli, ADHD, bżgur, ġviri. Aħna moħan elabaraw xej, all right? Imma aħna kol ma qalunna Barcelona Bender. Għax il-punt ta' da kollu kien il-bilda printi tħobb tinfaqgħu pal kulħadd, everyone jinfaqa every now and then. Ifhem, ma tantx għandi xi ngħid fuqha. Le, għax ma tantx niftakar. Għamilna, konna di ġrat is-sena l-oħra kelli best friend tiegħi tiżżewweġ, kont il-best man tiegħu. U morda Barcellona xerba tijiem u minni Total Blair. xej konna kem konna xi 10 irġiel ġo flat
noħorġu, Kulħadd zobbu mqajjemek. Good times. Bitfajla ġiviri. Mela kien hemm orġiju. Gay orgy. Bitfajla. Le, kont bitfajla d-dar, bitfajlit baqgħu d-dar. Le, 10 men, grown men, kulħadd istressjat malla, kulħadd kien għaddej minn perjodu vera diffiċli u kulħadd qal jien għandi bżonn fucking break. U muħan għamil fucking xej u ħammur nkun pastas. Tajba. Ta' Barcellona. Baqat ma milta jenti. Sounds fun, ġviri. Għat ma milta vera? Gravi kien ġiviri. Jena kelli kombinazzjoni kelli Bachelors Barcelona u koll jena l-istess. Bender. Ma mux bħal ta' Beckham tati jgħin il-bendija. Ta' il-Comedy Nights il-gżira u darba kien hemm xi fist fight di xkienet. Mux fisting, fist fight. Sorry, xtraqtu l-laporal. Darbtej kienem. Abdu jgħatu. Mela, darba kienem wieħed. Zommer, enti tagħmel biex to make it in context for everyone. Jiena darba wkoll kont mort għax qabad għalli meta rrid imur jekk xi ħadd qatt jixtieq jipprova actual comedy, stand up u dim live audience, dan xwiered hawnhekk għandu l-host, he hosts nights at Afro Deli l-Gżira inti. Yes, thank you for the shout out. U issa ngħid l-istorja ta' meta ġejt int, actually. Imma darba kien hemm wieħed mela kien hemm wieħed għamel ċajta li alright, issa they have a black little mermaid. On stage, eżatt. They have a black little mermaid. What else will Disney do? Maybe they have Snow White and her 7 Indian dwarfs all living in a flat in Gżira together in a one-bedroom apartment. Right, yes. Daw l-affarijiet. U kien hemm wieħed Indjan ħalih u kien jaqbad il-ġid. Tipo il-comedians l-oħra għandna xaba Indjani magħna comedians. Jikkalmaw jgħidu l-isma, bro, like, it's not that deep, chill. Eżattu. U fil-fatt il-comedian għamil ċajta tlu itlaq, ċaw, mur. U ma kien miħor, just, ma nafx għalalu kellu ek. U beda jġiet u jgħati ma n-nies. Komedjant, mux, ma nafx għalfej, mux was actually a fist fight imma. Mala, u kienem literalment tlita erba irġiel iżommuħ u da jipprova jgħati minn fuqna. Ma ġastek, ma mux ħabba ċajt ġifiri, jo ħabba set. Le, u it was wara show kien spiċċa tipo. La, just ħara, just nisħara malla, ekku. Ġili għat lajt xi xeba ek ta' Kristu int. Le, għat kont fil-ġlija dew, darba, meta kelli xi 13, imissa nagħmel Muay ġifiri. Tammel il-Muay Mela. Tonk po, ġifiri. Mela. Alla ħares, tibda xaħġa miħaj. It's badass kickboxing, taf xinu mu. Muay Thai, xeba knees, xeba elbows. Kickboxing with elbows and knees. Eżat. Baba, literally street. Yeah. Kickboxing ba street. To be honest, minħabba dis-situazzjoni kont bdejt sew. Kemm ilek? Issa jili sentej. Ta' xeba tajba ġifiri. Ejja, no, Intu għandek xi belt jew hekk? Le, memx m'għandhomx il-belt. M'għandhomx belt il-Muay Thai? Le. Għax Max għandu dit-teorija, din ixtieq noħroġ. Max diffiċli għandu belt. Belt kbira għandi jena. Għax di Max għandu dit-teorija u nixtieq noħroġ naqra mal-pubbliku. Vera. Max, x'vera. Kompli se naraw. Max jgħid. Sewa, illi da jekk inti tkun fik daqs l-ostja u tmur tiħu ġirja għal-alla tijak u tmur bil-pon ma bniedem per eżempju daqsek illi inti fih doppju tijak Max imma tkun it-trenjat għal-alla f'xi martial arts, xi karate jew ikella Muay Thai jew hekk, xorta kapaċi jelbek. Ifhem. Jek tkun it-training, u ma għamdux training ta' xejda, kull mandu zaqara. Zom waħda. Le, tivvinta, aħna bdejna. Għax it-tfajla tal-spooner. It-tfajla tal-spooner, nistaw Black belt, karate, ġviri, instructor. Instructor. Legit. Karate naqbu l-xiet, imma. Legit. Legit fighter. Issa dik kemm għandha kilo spoon il-mara tiegħek? 60.
60 l-bajt. 60 kilos, nejdek inqas. Imma 60. U U jiena għetlu, u jiena kodda nejdilom jidil, bara, inti għaxabban bella ħat fajla. xtat ix-xebbat bella ħalot. Just bil-momentum tijaj, jek tinnokjani jilu ġejleja. Tijek like x-momentum menna X-momentum. tiġri fucking way, ħallina minnek x-momentum l-ostja. Bil-momentum tijaj bis naqfuqa noqtola. Omu l-lebdej xuċar. Mandek xans. Inti ġlida qatt ma tista' tkun taf xa jiġri. Jista' jkun xi ħadd qatt ma kien ġo ġlida f'ħajtu. Mhux hekk. Iżgħar minnek. He gets a lucky punch or you're fucked. Imma jek tkun it-trenjat. Anka jekk tkun it-train. Like, okay, there's a level ta' ġifieri. Imma xorta. Il-chances x'inhuma? In a Il-chances. The chances go down. Eżatt, go down a lot. Eżattu. Għax per eżempju, inti, jekk naqbdu f'viġlida l-ewwel ħaġa li ħanamel, inti automatically ħatamel, tibda tagħmel hekk. Titfa' siq qudiem l-oħra. Jien x'ħan għamel. L-ewwel ħaġa li nagħmel naħra taħti, ġifieri. Flat shots, ġor koptok. Bum, bum, bum. Laqas you react, għad tkun taf x'għamilt. Melinta Bruce Lee ġejb laqas your react. Laqas inti ma taf, isma' ħanajdlek. Ma tafx, you m'għandekx idea how slow you are. Anti jina mort beginners class Dik that might be true, I'm very. You have no bil-momentum. fucking idea. Beginners class. Jina kontrajt, jina mort private sessions. U trainja mal-coach liktar li huwa a professional fighter. Jamel literalment 6 sigħat kull jum jittrainja. Eżatt, Fis 100%. full-time job. So jina f'moħħi, jina ħala. Xej, ma nista' nagħmel xej anke jekk nkun fi street fight. Insa għax qajtni xebada, whatever. Mort beginners class, u ndunajt ilba. Jek ma taf xed tagħmel, kemm mint moħxi, jekk taffaċċja lili. Sa jekk tkun fighter, jiena moħxi. There's no way, jew tkun xi 6'8", xi xek. Le, eżattu. Imma ma tindunax, menu. Il-teknika, Max. Il-teknika u l-speed. Il-points fej għandu jieħdok Mhux waħdek. Għandek x'idea. Anka biex għamilha. Speed jgħaddi, għax klejna nofs podcast. Daqqa ta' ponnek bil-rist. Ħallina. Speed jgħaddi. Slow motion għetti, der fuq il-television. Moħra u koll li anka jekk kun taf xed tagħmel kontra xi ħadd li ma jaf xed jagħmel, tista' fucking tweġġa. All right, ittieħxeba. Imma hu jolqtok at some point. Mhux hekk. Konċo ġlieda ent l-ewwel nies. Dejjem għadma konċo ġlieda. Qatt ma konċo ġlieda bis. Jieku ħadd jibża minni għax daqs dinja. U nice guy. U nice guy. Tagħti xeba tħolli inti. Jena għamil. Kif taf jekk qatt ma konċo ġlieda, kemm int kapaċi tiġġieled. Għamil sentej kung fu jena. Essa għal essa teżob. Jiena isma' l-unika mossa li Għadeka. Eżatt. il-krejna. Le, isma, nis ma tafx kemm inti kapaċi. Le, ma tafx kemm inti kapaċi, jekk qatt ma kont. 100% le, ma nafx. Ma jena ċert. Jena vera nefitaħ il-ġliet. Jena nefitaħ jien nirrabja u taqbiż l-ost jemma jem ħaġa wahda. Jena t-tifel men. Jena meta stjaj t-tifel ġifiri lest li T-xeba tħollu. Le. Tifel jena. Narmiħa. Ġinġa tu. Bħalissa hemm tifel l-iskola. Qed jaqbad li ma tifel. Issa tgħid 5 snin għandu. I shouldn't be making so. Ma. Naqbdu wasla tifel mhux blibed ngħidlek men. Kebabs namelhom lu sa. Tkellem fuq il-podcast. Naturali. U jekk barla fil-vojt faxx il-missieru mal-karozza nagħmel. Mhux bil-liba. Naf li għandu golf skyline nagħmilu. Malta Toretto għal ġibilu l-karozza. Għal-liba ma nibda niftakar nisbel, men. Għataxħad il-bicċa, għamel time step. Għamel time step. U inti tiġbidlu l-fax. It's been a long day without you, my friend. Iġbidlu l-fax, xkem għandu għana. Darba kont on the verge namela, ġifiri, kienem storja, oħra mux ħanejda xinkella ġifiri. Imma biex niftemu darba mlu l-vendikazzjoni u vera ġibdu l-fax.
Ekku ġej rajtu mill-gallerija, ġviri, da kont nobbodu għax kien għamilli xi ħaġa. Mo ġej mill-gallerija, ek naraħ ekku ek ġo moħħi dun dun dun. Biċċa Scooper. Imma l-fax li ġibidlu għamlu ilu sports. Pjaċiras. Jena mill-lux u kol dej ċefejna telefonata mill-xol, mill-teacher ta' tifla, u ċemplu l-mara, ċemplu l-mara li Max waqt il-xol ta' jena namel l-losti analysis fuq l-Euros, u Max, I was being bullied. Ta' ġiġa Fejn għalba. Feħam. Kemm ta' żmien 4 snin attaħħa. Mux bil-leba, jena kont less to more nif. I will go to prison gladly for my kids. Kontu bulid inta? Le. Jena kien hemm żmien. Kien hemm żmien żgħir fej da. Il-min kien jibuljani miet. Sewa. Tajjeb. Mux kemm għandu. Zob, actually miet ġifieri. Actually miet b'xok. Tajjeb. Aħjar. Ne, bro, Mux kemm għandu. Ismani, jena ħuduha kontrija kemm tridu, ma jena nagħmel ħajt imbagħad minn xatt. Immorru għaraw, mbululu. Unġibu il-Freddy għalla da, xismu il-Merkini mibsut, il-kitar. L-video talla da, mbullek mal-lapida għallu. Freddy Merkini mibsut, dak ta' tasliba. Vera, xaħna. Nela, għallu ndoq il-kitarra. Ndoq il-kitarra mal-lapida tromma kumbull fuq. Ueja, hostja, Fred, madonna. Jena kont bulid, Vera? Bulid gravi for a long time. Ostja. Għandi memori, per eżempju, ta' fuq il-van specialment ta' whatever, xi 5, kien wieħed ta' xi 9, jaqbadni minn hawn, jisabbatni mal. Il-leba heavy. Kienu jkissru il-rulers hawn. Fuq il-kustejja, per eżempju. Il-leba, Jabdu mija L-iskola, men, l-iskola kien hemm wieħed. L-iskola kien hemm wieħed. U kien jibbuljaw ħafna fil-klassi tiegħi. U darba minnhom niftakar kienet xi klassi tal-biology u hekk, ġifieri konna ma nafx kienet eżatt is-sitwazzjoni, ma kien dejjem joqgħod jagħmillu hekk għax kien jibżek u kien jibżek. U darba minnu men joqgħod għallu missieru biex jagħmel xi ħaġa dejjem kien jiġi bulit, għamel waħdek, għamillu waħdek u l ħariġlu l-lapes men, daħħalu l So għamillu. Jina, to be honest, kelli a very similar situation. Għax tal-klassi kienu jaqbdu miħaj, kienna il-portable library. Kienem ktieb ta' Heidi. Ok. U kella xara, isu tijaj. Kun jgħidu li Heidi. Heidi. Niddejaq li zobbi, kun nibki, kun vera pussijin. Għax jina li da size minn du kelli 10, minn dejjem kont big boy meta kon zej. Ommi kienet tibza, li kont nweġġa xaħat. Kienet tgħidli, tkun fiġlid, so spiċċajt naqa' pusi. U bad nżomma kien jgħidu ħajda u darba qabżit li kienet. U kont xej, bat wieħed minnu. Tfajtu ma' desk, liħor ġi provajtu nidaqqa tapon, batlu jidu, sabbattilu. So għamil 1v3 u xej, tajtom xeba. Ma dej stop, tu. Ma dej fucking stop. Għax inti jek tibda, Alright, Matt. Fuck you. Għax inti jek tibda, jena niftakar, l-unika ħaġa darba niftakar, konti għat waqt break, bej klassi u oħra ħareċ il-teacher, kena double lesson, kelli ħagġiġ, kelli ħagġa jidħol. U xaħat, waddabli, pencil case, u biex jiprofa jolqotni, u ħabbat il-ħajta ħdejja. U ma nafx kif il-liba minn bħagġet li bbattu dal-liba. Għalla waddabtu l-ura ġifiri. U ħattu eżat f'moħħu, ħareċ il-bajra u ħallejt lu marka għaw. Mux bil-liba vera tal-bli. U ħat għat marreġet nejja gbija. Isma, darba minnom ġifiri, form 1 u form 2 kont nġi ftit bulid jena. Imma form 2 fakin konti, kien hemm wieħed minn taf kim kien li zubbi, kien zaħir. Kien zaħir, kien hemm wieħed, kien zaħir da, mennu da jieġi press li nkont toħxon, it-tini da ġo l-istonku tijaj. U jitlaq jiġna, ma naqbdux, men. Xkeman. Mbat kien talaq mill-iskola, u form 3 mbat id-deċidejt, jek jaqbad xaħat miegħi, jien werwru, mennu. Battil xaħat, men, ġi kien ħajaqbad miegħi, kaxkart is-siġġijiet kollha u l-imwiet kollha li kien hemm fil-klassi bih, u bat qatt ma qabad miegħi sa form 5. Ek tittaw, jena tifta nejdilla, listen, if people come and they pick on you, go away from them
and tell them that you don't care. Show them you don't care because they want you to react. The tiger don't care. The tiger don't The care. tiger don't care. And tell her, but if they come again, you get the pencil And stick it John in their eye. John Wick. It will be okay. They have another one. And if they turn around, in the asshole. Yes. in the asshole. U bat taf min kien jaqbad miħaj? Form 1 u Form 2? Fux kem għandu? Min? John Cilia. John Chilliam. Mela fin Malta. xismu Mela naqbdu l-beef. John Chillian, ta' dreadlocks. Eżatt. Jena xbib istaw ma. Imma tkun Sara, eżatt. Konna zaru, ekku. Imma bazzikament, Very nice guy. John Chillian. Ma fux kem għandek. Kont tifelliba. Eżatt. Uħroġa fuq la fin Malta di. Ejja. Uħroġa li kont bully. Ma Robert Biss taqbad. Uħroġa. Mount Zitmore kien jgħid, li għax kelli ħafna ponot. Ma taċ kienx waħda tajba. Eżatt, biex xajta tajba. Mount Zitmore. Mount Zitmore. Illa la kemmu Vojt, ostja Johnny. Johnny. Vojt iktar mill-qamel l għandek f'xarek. Da' sek. Ħalli għadi jemma. Għalli jelu. Għax għandhom xarru vera Mahmud. Għana nerġaw namlu kollegament mal- ħanerġa madbu bieċoħra tal-hidden camera, eżatt. Frank! Frank, hemm għadek? Hemm għadek? Hemm fej da pippost? Mux da pippost. Għax għandu ħazin da pippost, għax indu marra baħlek kawza sal-pensjoni, Aj, sama nitqazzux, għas nil-ħakna għak taħsab għoddim Vincenti Building li moħħalek xie xibka tal-ġagwar ma ġembek. Aj, kundu deċenti, Frank, ta' isa. Isma bidlu d-diskors. Fuq dak il-kommedjant li konti din kelmek xismu għabalsa. Dan Schwireb. Le, Frank. Dan. Din l-ossi kem id-dum biex tiħu, Frank. Dan. Issa jizzobna għal-fej semmitu den, nommu, forse qasir għal Daniel. Ringrazza l-Alla li ommu ma semmitux Galen. Insomma dak, Dak mux klienti, le Frank. Għara li għara s-sobejt jien, kieku biex jaffordjak, għara kemm jati blowjobs, Frank, 6 fis-sija. Għajlek, tista ma tajba kampanja ġbirta fondi, Den Schwireb, 6 fis-sija. Itnej salħat fil-ġnita faċċata ta' Hayward. Nismaħħa hekk, Frank, mis-sarmi, ħajar nimur nitfaħħu tefa, il-ħaxa l-vot da pippos, ma fil-kas il-nisbu fil-band daħdej il-mandrar, ċeċ taħseb? Irdu kun għara s-7 nofsax, fil-6 kun nismin billa il-primni tal-irqat, il-maraw tiskanta jamar għali xbattika ta' tini kol darba. Ma dejjem, pala prevenzjoni, qabel, inneħila d-dentatura. Mary, tismani? Isma, xkullu Rolex ta' Jose? Għaldiri ma tafx jadni kif sraqtu li għad fl-istor fit-tini xkaffa, morru ċekja, thank you very much. Ja Devil, Clift il-Rolex, la, indispeċini, dam kim ma rajtu. Mela, iftakrek Charlie bezbieħ, meta ġibna dawk il-5 Russi, mela, dik waħda minnom sarqitu lek fox il-ġuħla għandhom zgur etnajdlek. Tiftakar meta nżajtu dik il-ronda fisting, zgur. Ma, il-liba, għandi xena tijak ġo moħi, propre ti prova d-dawar utru ta' baqra minn sorma. Ronda fisting. Peress li għedin nitkalmu dwar il-fisting, relationships kifijat inti? Relationships. Problematic. Problematic? Yes. Being how? Explain. It's always a different problem. But there's many problems. Dejjem xi ħaġa ġdida tiġi isom l-appliances tal-kċina jibdaw jinxew waħda. Problema kbira. Madonna. The appliances jew bil-mara. Bitnej. Bid-dishwasher li waħda fidejk. Għallimet the-referi. Anzi, dishwasher, jew il-mara jew id-dishwasher. Komedjant palek. Jekk għatamel time sem biex ma jaqax għannek, għax kemm fucking ċajta normali. Appuntu. Mela nħallu. X'inhu ma daw il-problemi insomma ħli fid-dishwashers? Kemm sana għaw deep?
Le, ġdib ħafna. Waħda x'ma tantx fadal ħin naħseb xi 3 sigħat podcast. 1 hour 58 minutes. Liba. Għajajtu ħlalla. Le, xej, u jina għattilkom kelli ADHD u kawzat li ħafna problemi. Hassle, bad things that happened to me when I was a kid, you know, that I didn't realize were affecting me. There's a good quote I like. Everything that happens to you is only one thing. You end up treating Kissirta vera. Yes, I broke the shit out of it. Skemandi. Min dejjem Ma tifhem xi qed jiġri, mhux tifhem xi jiġri. Daqa skattat ukoll. Jiena naf li meta qal everything happens once mhux vera x'tista' trejpja xi ħadd iktar minn darba. Wow. X-Men, jina naħseb dal-podcast biżejjed men qed nagħmlu. Anyway, to summarize, I was a problem. Okay. And now I am hopefully not a problem. Process. Agreed. Fejjaqt l-ADHD, le. Control, check. Jina kont diagnosed meta kelli 30. Il-liba. So immaġina, jina kelli ħajti, nejt, jina ħsibni normali. U... Staċtejtek, bro. Issa normali. Issa l-istess ħaġa, issa kettejt jew gay jew normali. ADHD is still normal people, xaffarijiet. Le, imma inti tibda tara n-nis l-oħrajn, tgħid, n-nis jistaw, per eżempju, juqodu bil-qeda jistudjaw. Jien ma nistax. There's something wrong with me. This is one example, you know. Kont ngħidilha jien ADHD ma nistax nistudja. Fucking skuża, ejja, come on, no. Le, ma għalija ma kienx skuża. That's the fact. Oh, this is one example. Kien hemm 100 miljon fucking eżempju, you know. Kemm xilek taħxin issa ġifieri along your course of ADHD-ness? L-ADHD taċċel iktar waqt li taħxin. Tiġi iktar banijek? Ġoxa, le ġo id-dik. Tkun wavy, you know. Up and down, slow, fast. Le, ma tu bjena jena kont late bloomer u koll, Jena... Ġifieri u koll? Bħalkom. Iżzoppet, you never bloomed insomma, ma... I have to say, he's right. Jimma la faman. Bistax tgħid in-nies li aħna naħxu l-għalla livela playboys u hekk. U tixxeret il-kelma l-late bloomers ta' bajtu bacon. Le ma jena li kien ġara bażikament sa meta kelli 27, 28, kont xej, kważi mhux xej, not good. Mbagħad kelli fucking breakdown. Spiċċajt xejt ma nafx kemm il-mara f'tem ta' 3 xhur. Tajjeb. U ġedilna xi 1000 ukollu. Bħal tariki. Bej 1500 kemm għandek żmien. Kemm per year. I actually worked it out. It's possible. It's doable, eh? It's doable. Jiġi 50 fis-sena, actually. Imma mbagħad Kif jista' jkun? Ek tiġi. 50 times 40 ma tiġix 1000 jibdejħ xi minn mindu kien baby. 18, no, għandu xi 43. Għandu 25 sena, jaxxi? 1000 by 25 jiġu 400 a year? It's very possible. Allora 400 a year mhux 50 a year. Darba fil-ġimgħa. Le, eżatt, 40 a year, sorry, not 400. 40 a year jiġu. 40 a year? A year. Erbaj mara differenti f'xar. Eżatt. 50 times 25, 1250. Eżatt. 50 a year. It's not that crazy. Short esaggerata ta' Les. Doable imma. Doable. Cristiano Ronaldo. Ma nafx. Eżattu. Nisoħra, whatever. Imma jiena it wasn't fun, actually. Like some parts of it were fun. Sex mhux fun. Oh, sex, okay, it was fun. Imma inti tikkonsidra the build-up to the sex. T-toqgħod issib l-ispejjeż, ir-roofies u hekk. Wara taħxi wara tittoqgħod tibatilhom u tħossok grav. Jiena at one point kellix minn tfajla ta'
like 8 girlfriends at one go. Kif Kolla kienu jafu ġifieri. Dolly Buggers, smell li qed iġġieb. Kellu twinja f'daqqa daqqa, baba. Bro, imma it was a manic episode. Kelli, da żmien, u kont qed nagħmel U kolla il-podcast. jgergru, Għax it's true! Kollu tmirja xi dwejja. Dojja, vera! Xejn 1500 xi dwejja. Taf kemm taf x'anzjetà! Anxiety malla. Bejt min the first place. Għax ignorantu! Oh fucking ġuċ! U kelli xeba anzjetà u xeba feelings, ma fx nagħmel bihom. Id-dudu. It was a coping mechanism, JD. Diki. Bħal drogi, bħal alkohol, bħal video games. Daw kollha coping mechanism. Jena lekk imur għalax nerda l-izbu pax coping mechanism. Eżattu. Extreme behavior comes from extremely bad feelings. Isma' Waqajna dipa, dejjem inti titlaqa l-mara jew jiddejqu minnek. Le, combination, mix. Ġej kellek min jiddejqa minnek. Oh, fucking right. You know, I'm a lot. Taħseb li hemm sweet spot hekk inti se taqlibi l-mara. Jien qatt ma qlibti l-mara. Qatt? Darba sort of tipo kon depressed għal sentej wara. Waħasajtek ħażin ġviri, fel għamil ġo qalbek u hekk. Ġinti qed tgħid li hekk taħseb. Raġel sew, raġel prinċipju. Ġinti qed tgħid li eżri skappatura l-seks biss mhux okej. Ifhem, jiddependi minn il-mara. Ġifieri. Se għandek il-mara vera kera. Le, Mbagħad all right, mara mbagħad ħelwa all right. sweet u all right u tajba. Mhux okej. Mhux okej. Momma, Tkun kera hi u l-momma vera gustuża. jew ma missiera. We just literally I miktub momma question mark missiera question mark. Again, jiddependi jomma minni. Frida. Tistantak Frida. Stef kieku ommok kienet Frida. Baj, Jew xi Eileen. Xata Eileen. Mhux sa naħxid l-Eileen Montezin? Tkun omma Just Eileen. for the story. Just for the story, yeah. For the story, Just for the story. you enjoy that kind of attention. Xinti l-est li per eżempju taħx il-Mary Rose Mallija, per eżempju. Meros, fakkajni. Mary Rose Mallija ta' simpatiċi, lini. Ek taħxi, ek. Meros, ma Eileen, u eja. National treasure. Mary Rose Mallija il-kbira. Lini. Lini mizzoppi. Għatmara, ħanurilu. Simpatiċi ġili rajt, bro. Il-kbira. Urijenna. Tella, vera. Tella, namara fejn. Diki, eżat. Appostija. Di għall-story taħx ma taħx ġifieri. Għall-istorja ek headline. Tkun Ten tajba. xwira fucks Mary Rose Mallija. Ġbuni fuq il-time tiegħu ġawna. Eżat. Ma t-kunem Wasalna fl-axħar, U boys. vera kontet nġennet, meta kontet qed ngħidlek li kelli 8 tfajla, qed ngħidlek 8, asnaf, eżatt, bej 6 u 10. Whatever, around there. Ma kelli full-time job, kelli side business, online commerce, kont nagħmel deliveries jien ukoll, kelli l-podcast dak iż-żmien kont qed nagħmel Konser tajjeb inti. an episode, mela, miljuni views on ħafna TikTok. tajjeb. Kont qed nagħmel an episode a week. A week. Waħdi, jiena, biss. It was lit, ma għadni sal-lum. Waqqana nejk. Għax waqaft, Xete waqan. Waqqana nejk. għax kont fucking manic. Għamilt xarej u għat, wow. Ma sorry, Ma nafx iż-zoppet jiġri, I need to calm the fuck down. Nal inti għattej li ġivieri. Kellek, tbid fajlit. Kellek ħafna affarijiet. Tfajliet, mux tfajla kif immaġa, just kont, whatever. Daw l-affarijiet kollha kellek podcast vera success, millions of views, brother, jien taf kien kont namlek senjur. Senjur konna, il-Joseph. Le, mux bil-leba fuq TikTok, vera. Bull fuq u kont. Jina dak. U twaqqaf il-podcast il-ġifieri kemm. Jien waqaft kollox. Waqaft kollox. Waqaft kollox xamil. Waqaft il-biznis għalaqtu. Il-podcast waqaftu. It-tfajliet għacċat l-kulħat. Like it was. Għamil 3 starts tal-ħajja. Assema talla, mennu bat id-deċidejt li tmur fl-aktar ħagġa li m'intix kapaċi tagħmel komedi. Għaddi sa talla, mennu, għasta minn tant affarijiet. That was 6 months into the comedy journey. Kontet u josu nibda podcast. Nibda just I fuck around a bit. Mux sammur tajjeb.
Ma f'daqqa waħda. Imma Really, I had- some clips go viral, I remember you. Eżatt, I had many clips. Eżatt, go viral. eżatt. Imma, it was just too quick, too fast. I just wasn't capable. You have to keep it up, you have to keep it up. You have to keep it up. U immaġina, jina qatt ma kont għamil dawn l-affarijiet qabel. Jina kont undergraduate fix-xjenza. Aha. Ħdimt e-commerce, ħdimt kont nallem il-klip, ħdimt ma' l-gvern, whatever. Ma' entertainment u hekk, ma kellix network, ma konna fil-ħadd. Yeah, difficult, no? I had no idea what the fuck I was doing, or somehow I was getting 20 million views a week. Mela, Ostja. Vera, vera. La, Ma Le, ħat ma għalina, it wasn't an interesting story, apparently. Trenjaħ il-kelb jerdalek il-bajt. Tista, mux balla, Tista, peanut butteru. ħajkonna loba. Issa din loba bazzikament ħantuk aħna, situations. That's what it is, just situations. And you have to decide how you're gonna act upon them. Diki. Mela, ħanibdaw b'waħda, right? Tali aħna konna. Għantuk situations. Situations. Tali inti bdejt konna nitkellmu l-aħħar fuq relationships. Mela, kieku inti qed toħroġ ma' waħda u di tkun taf li l-ġenituri tagħha qed jeqilbu għal xulxin. Tgħidilha issa, jew ħadd tiksrilha qalba u hi tispiċċa alkoholik u titlaqa inti ħabba depression li kollha. So x'inti bidejk ħadd ħataħxilha ħajta. Jew inkella toqgħod taħxija f'sorma u tgħidilha dak kemm hu right missierek, kemm għandek ġenituri b'valuri ġenwini. Kemm raġel tal-familja. Inti kieku x'tagħmel? Fux taħseb tobgħod tagħmel? Kemm għandhom flus il-ġenituri? Qed tagħmel wiċċ ta' isa kaddejt minna di. Dik mistoqsija tajba. Ħanamlu dera general everyday jekk. Finta tajt tirrikattuhom il-ġenituri, dik tkun tajba. Babala. Għalem kont. Dependi xi qabilli. X'tagħmel imma tgħidilha tfotti la ħajjeta jew toqgħod hemm taħxi f'gidba. Jekk għandhom ħafna flus, ma ngħidilha xejn. U toqgħod hemm it-tija. Noqgħod hemm. Jekk m'għandhomx flus, fuck it. Ma ngħidilha xejn. Le, sorry, m'għandhomx flus ngħidilha, fuck it. U fuck it, u ma tiġi li jrid. Ma tirrakkattaħiex jiġifieri l-omma per eżempju. Jiena minn taslima u dik il-kelma nafx jiġifieri. Ma tmurx lil Joyce mitfajla, tgħidilha isma' Joyce. Jiena naf li kull nhar ta' Sibt inti tmur l-inkognito bar u tmur toqgħod terda żbub ġanni tal-ħaxix li qgħod warajkom. Mbagħad oħra, sorry. Jekk xi frida mmur l-inkognito bar. Tmur bil-ewwel hemm, understood, agreed. Allora eżatt kieku dawk huma l-options, jekk tal-flus tibqa' magħha, ma tgħid xejn, toqgħod hemm kuntent. Eżatt, bħala l-besqalien. Bħala l-besqalien toqgħod hemm prospect. That was the light one biex nibdew. Thank you, very good. Mela. Qabel ma tkompli, ersaq naqa iktar l-emmek. Jiena. JD. Tkun għamil 4 snin tgħix ġo l-istess post sewwa. F'salt wieħed jitlesta blok bini appartamenti tiegħek qudiemek u l-kontat dawl tiegħek jibdejġik mola Kristu. F'min ħatwaħħal li seraqlek fera dawl. Flat 1 17 l-Indjan ġo flat 1. Flat 2 raġel xieħ bil-ħarqa dejjem bit-television għaddej, full volume u l-kompressur tal-AC għati 24/7, bwajer suspettus għaddej minn taħt minn ġol meter tiegħek għaddej minn taħt il-bib tiegħu ġo flat 2 jew flat 3. 17 l-Indjan ġo flat 1. Firħat weħħel. Il-ħaġa li twajjeb il-xieħ jew wieħed minn daw l-34 l-Indjan. Jiena raġel Malti, sew, pur. Waħal fl-Indjan, jew. Pajis razzistek, ma għalix fl-Indjan. Mela, toħroġ ma waħda inti ġejt. Issa, u għall-anniversarju tixtru ħafna presents expensive għal xulxin. Wara ftit tibda tinduna li l-ħwejjeġ li qiegħda tixtrilek huma folots mit-Turkija. U inti nifqilha l-Alla. Inti kieku x'tagħmel? It-tellaħħa hemm jew tbiddilhom naw Malta snina.
Tuba tajba di. X'tagħmel? Violence against women is never acceptable. And these are bad men. And you should report them to the police. Libel! X'tagħmel? X'namel. Holiday Turkija. Umbat immorru il-suq li għandhom, insomma. Għajdu, daw x'inhuma? Eżom, l-istrajt lili. Jaw. Tajdela you put her on the spot. Eżat, umbat inċabċapiela. Dajba, bro. Bella, next one. Tmur podcast. Tamel satej titħaq u tiħu pjaċir. Tajdilhom fuq high-tech u ekku ġib balla views, ġibilhom balla views sewa. Wara li jisemmu l-sponsors, li sotto zero tal-donuts u tal-kannoli li ġibunna u tal-kafe, A2Z Electronics, tal-AC u ankanna tablets il-ġodda, thecasefactory.com jek tridu għal-custom cases, phone cases, onlineintimates.com għal-toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com u koll tijajnuna, u mux tijajnuna biex nrabbu, ma jek trid trabbi xi fajkistri, emmek u koll, DLE.mt u Fire and Fork. Ittuk xeba ta' Kristu jisirquk. Tamillu xer il-video. Ta' xeba? Tal-podcast, tu. Tal-podcast. Kiku kellek tmur fuq podcast inti, right? Tuħu buzz. U wara li semmu l-sponsors li huma sotto zero, A2Z Electronics, Case Factory, Online Intimates, 5 Points Growing, DLE to Fire and Fork, kituk xeba ta' Kristu jisirquk. Imma xeba fil-video tkun? Iva. Mela namillu xer. Ux iż-zabta murtajja. Orja bar, furjeħ. Ux li kbar bnidem kbir li għas jgħod fit-testja. Daka, fuq left ta' wek għadna kif ġibna l-construction u ftaħna l-ħajt kollu. Għax ma tistax jgħod minn ġolbi. Xismek Shrek? Mar. Ġit kannol? Ma għal l-istoria. Ma l-istoria, vera. Mela, kif nejdu, kif konna nejdu, insomma, jina kull nar ta' sib namel an open mic night, Afrodeli l-gżira. Eżat. U Max kien kellimni darba għalli rrit niprofa, I want to do stand-up comedy, bla bla. U jina, nice guy li jien. Lalla, Stja madonna vera, ġejdi, ħanen għal. Ġol mikrofon, eżat, ġol mikrofon, eżat. Oh. Iqaf issa, vera. Kif namel ma kulħadd etlu isma' jekk tit tibat li ċajt. Forsi narom naqa' mhux xina xi kummedjant amazing, imma it helps a bit, ngħidlek naqa' basics, etc. Ibathom li u narom naqa' forsi intik naqa' pointers. Għallija mhux problema, all right. Bathom li. Niftaħ il-dokument, l-ewwel ħaġa li naqra. If you have AIDS and you get raped, you win. Dak l-opener kien. Għal-labor paċċu tal-mad. Dejna xinu ġej. Ħankun fulla fil-Malta for all the wrong reasons. Mar send Max l-open mic. And we are cancelling him. ċajta tajba, U daqsek. But I gave you some advice. Ħadmet. Biex titfaħħa at the end. ħadmet. And it worked. Ħadmet ħafna tajba. Yes, ħadmet ħafna. U rrid ngħid xi ħaġa li props to you. Well done li actually ġejt għax l-unika ħaġa li seta' tiġri li inta fucking għannejk u ma kellekx għalfej tiġi u tipprova imma you came and you did it and it's respect. Xekku, u nerġa' namela ġifieri, xina nixtieq nkun aktar fil-stand-up comedy, it's a very big dream of mine nkun tajjeb fil-stand-up comedy. It's difficult too, it's harder than it looks. Ja, 100%, kollok is-skill, kollok il-ħassis, tkun tikteb taf tikteb iċ-ċajt u hekk m'hemmx biex billi toqgħod titħaqqax sħabek jgħidulek isma' inta da. It's a different. Jien minix kapaċi li jekk ma jitqux il-nies jien wadbilhom xi ħaġa. Minix kapaċi. Minix kapaċi vera, stja, jien anke jiġu l-patrons u l-iżobbi. Imma nerġa' nagħmlu għażgux, darba nerġa' niġi u Writers room mela. Vera nista' nagħmlu għada tajba, very good. Imma qabel ma ngħidu xaw u ngħidulek u biex tiplagja x'għandek bżonn tiplagja, nerġa' nġibu l-ġudge. Għax aħna biex ngħidlek is-sew, bdejna biex b'dawk il-ġiex skits,
Imma wara li l-estejna u recording jedna l-liba kemmu tajjeb dal-karattru. Jedna għanna bżon namlu sessions na aktar ftit zejjed. U daw ma kitibomx il-PJ qabel, dana kienu kolla on the spot ħareġ bihom, which is bejniet joint effort, imma I dare say iktar PJ ħareġ bihom minna ġviri. This is basically PJ's Outtakes. impromptu outtake, eżatt, ġviri work. Permettili. Mer, ebbu kelli weekend break da pippos. Mandomx flukanda da pippos, ma ensa xeja għal-ma Hi Rob, isma kif int? Isma! Il-kantin ta' taħt il-qorti. Da kif bux da pippoza. Se tagħmel ta' irranġa nara. Da pippos, u. Da pippos, D-A-P-P-I-P-O-S, all right? Hello, da pippos. Għom wita bigs. Ma għox wita bigs, ma xtatu għal-breakfast. Ma tiftox għal-breakfast. ħanċa per-loner. Kif iż-zob ma tiftox għal-breakfast? Għal Hello, Franco. Għalfej mux qed tiġi tikol da pippos li ma tixrax fl-ewwel mas li tiekol. Bleħx 31 ħex illum. Hello, da pippos? Hello, id-depo? Nishtiq nirrapport emerġenza. Maluq da pippos. Mela, ħallina, ħallina. U għahna jedna z-zob, jedna ħantuħ reklam xejl da pippos, pero vera ħaqqu da pippos għax it became pop culture, parti mill-kultura li l-avukati. Kulħadd da pippos imur, man. So guys, ħanejġu ċaw, aħna thank you darba oħra lil-Sinjur Dan Xwireb. X'għandek J plugs, shows, your socials? Mela, every Saturday nkunu Afrodeli namlu open mic. It's not always funny, but it's always fun. Le, jena ġejt. Minnu vera tajjeb, ġifiri, ma that's the whole point of it. That's the point of an open mic. Jek tiġi to a more put together show, namlu a team show every month li ġi San Mexico. Li ġeja, issa da meta jaħroġ f'Ġulaj, meta jirreġ da? Dal-programm? Eżatt. Yes, fadal. July. So, messa morru summer break, morru boat parties. Yes, so. Imma wara, niġu lura, Tsunami of Love, Malta themed jokes. So check out our social media, @Wild Comedy Malta. I'm @Dan Xwireb on Instagram as well, on TikTok, everywhere, insomma. Thanks, guys. Proset. Nixxew nejdu kol mela għaparti grazzi l-sponsors li jedni jom issa qabel. Thank you ħafna u kol l-patruni jedin għawek ġow jejduna hello jgħatu s-sosten kbir lejna. Il-Matt Photography li dejjem jgħataw juħodna ritrat. Thank you l-Spooner li jgħataw jgħat jaffas ġiġ buttuni. Il-PJ tana li għamlilna l-skits li l-lum għax l-lum għandu l-birthday. Tinsiex t-follow jaw lilna fuq il-socials tana kullimkien Bite to Bacon. Ftaħna l-ħanut. Għandak il-flokkijiet taw. Il-ħanut. Id-lo bieċuċata li għabilt. Il-li bakem dajt ostja. Waddabt kappell jena 19 euro l-kappell. 17 actually. 17 ħaduħ għax ħaduħ il-Patreons bid-discount, għax Patreons għandhom 10% discount. Imma fajtu 19 euro, mbagħad wara li dal-ostja xtara l-kappell, nara l-iswina 25 euro l-kappell. Morna 10 euro minn Għalla fakietu, ħad Għaddemen, pjaċira, ħna naraw l-orders. Il-liba buħejna kappell. Fallina. Marketing manager. Fallina. Li ma konx naf li kien ma one time digitization fee ta' 7 euro, xitna. Iva. Dik darba kienet ġiri. Għal-kull new ordered, le. New item. Darba, għal-kull new design tal-kappell, ċfir issa misa qoddim dak 7 euro frankajnijom, għax lesta. Għax dik embroider, da, billi jġibu xu għed ċinis, jgħot jgħamil għal-ċinis. Tifel. Ġifiri, dak embroider, dimma rdi jgħidu l-isbet jgħamilek. Wasli għamil darba, rajt. Esatta, xumma tgħid l-oħrajn, ding, 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 għat jgħamil affarijiet.
Ding 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 naqtawa x'ħażina. Guys, nejdu ċarba thank you darbohra, il-ħabib tana, Dan Xwireb, narawkom darba li ġeja, guys, patreon.com/bite2bacon, Dan Xwireb!